rero nangiye mbasuhuza mbabaza ati mumeze mute, murumva ko twinjiye neza cyane, twinjiranye n'ikinanga cya derby. Iki kinanga ni icya Rayon Sport kabisa, ni indirimbo bazaga kugenda babahangira bavuga ati Rayon Sport hejuru. Rero twe tuje mu makuru y'imikino agezweho iyi weekend. N'uburyohe icyo ngusaba ni gukora subscribe, ubundi ugakomeza kugenda ubona amakuru abazamuka ku YouTube channel Habo Sport Official. Rero iyi weekend hari imiriro, iyi shampiyona y'u Rwanda abantu bari kuvuga ngo ni Premier League yaje muri Afrika ni ibintu bikaze cyane. Rero derby de Milcolin cyangwa se 1000 Hills derby, derby y'imisozi igihumbi. Rayon Sport na APR yaje kabisa, ndaje nkubwire byinshi kuri derby. Ese imibare iravuga iki, statistics ziravuga iki? Siyo match gusa iri bube muri weekend, hari n'izindi ziragenda ziba, nkaho kuri uyu wa gatanu Kiyovu Sport yongeye kubona andi manota 3, ibintu itangiye kugenda ibizamo. Rero ndaza kugenda nkubwira izindi match zihari iyi weekend, gusa match hari nyamukuru ni APR na Rayon. Nimva mu Rwanda ndahita nerekeza i Burayi ndakubwira za shampiyona zanyu mukunda cyane, Premier League. Nyuma yuko Champions League yakomezaga mu cyumweru hagati, Premier League yagarutse yo bita La Liga cyangwa se shampiyona ya Espagne na irahari. Real Madrid na Barcelona zose zikina kuri uyu wa gatandatu. Mu Budage nabo barakina, mu Bufaransa barakina. Rero urumva ko ngufitiye amakuru meza cyane. Icyo nakubwira ni ukudakura we kora subscribe, ukomeze kugenda umenya amakuru abagezweho. Ndaje iki kiganiro kiriharirwa na APR na Rayon kuko ngufitiye byinshi kuri derby. Nze dutangire nkubwira iby'iyi derby de Milcolin cyangwa se 1000 Hills derby. Reka tugaruke mu kanya. Yes, reka tugaruke rero muri Habo Sport. Habo Sport kabisa, iki nicyo kiganiro nkubwira ngo gikurikire kugira ngo umenye amakuru abagezweho mu isi ya siporo. Isi ya siporo ivugwaho byinshi. Rero wowe kora subscribe kuri YouTube channel Habo Sport Official, ngere kugenda muri kumwe ndi habona Manu de Fonts. Rero reka dutangire n'amakuru yacu y'imikino. Ibiri kuvugwa mu isi ya siporo bari byinshi, ariko nagerageje kugushakira amakuru abari trend cyangwa se amakuru abagenda agezweho. Ikintu nakubwira muri shampiyona y'u Rwanda, ni shampiyona itangiye kuryoha, ni shampiyona irimo guhatana bikomeye cyane, ni shampiyona navuga ngo ishobora kwitandukanya n'izindi shampiyona zabayeho mu Rwanda, aho APR na Rayon ubundi niyo makipe abantu baba bashaka kumva hanganye, usibye ko n'andi makipe byahangana bikaryoha, ariko APR na Rayon nizo usanga ari ekipe zihanganye, shampiyona y'u Rwanda ikaryoha. Rero mbere yuko nyiza reka ngende nkubwira match zihari iyi weekend. Uyu munsi twatangiye bita Kiyovu Sport yongeye kubona andi manota 3, ubona ko itangiye kugenda ibikora neza cyane, aho yaje gutsinda Marine ibitego 2-1 ku munsi w'ejo. Rero yo bita Musanze na Bugesera ni match izabiba. Iyo bita Etincelle na Gasogi United nazo zaba zikina muri iyi weekend. Vision n'Amagaju nazo zizaba zikina. Iyo bita Muhazi United izaba yakiriye hariya kuri stade y'akarere ka Ngoma ikipe ya Police FC. Police iheruka gukubitwa na APR muri shampiyona ibitego 3-1. No kureba niba hari ingoma hari ikintu izakora ku cyumweru. Andi match APR nyuma yuko APR na Rayon zazikina, ndahabona hari indi ikipe AS Kigali cyangwa se ASD Kigali, ikipe y'abanyamujyi izaba ikina na Rutsiro. Rero muri shampiyona y'u Rwanda niyo mikino nawe nkubwiye, usibye ko hari indi myinshi nka Zamukura nazo zizaba zikina, ariko match nshaka ko twibandaho ngira ngo nkubwire APR na Rayon Sport. Ubona ko ni match njyana muntu buri wese agomba kwitegura cyane. Rero iyi match buri mufana, buri mwana wese, buri muntu mukuru n'abantu nimva ni ukuvuga ngo iyi match buri wese yashyizeho attention, ni match buri wese agomba kuba areba. Icyo rero natangira nkubwira icyo mu mibare ivuga, ikipe ya APR nyuma yuko ishinzwe mu mwaka w'1993 ikaba ari imyaka isaga irenga 30 iri kugenda ishira 31 muri shampiyona z'uru y'u Rwanda, imaze gutwara ibikombe 20 bya shampiyona. Rayon Sport ikabayo imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona. Izi ekipe rero zimaze guhura imikino 104. Mu mikino 104 ikipe ya APR
yatsinzemo imikino 44, ikipe ya Rayon Sport itsinamo imikino 33. Izi ekipe zombi zanganyije imikino 27. Nizo match zabayemo kunganya. APR urumva ko reri hejuru ahirusha match zigera kuri 11 Rayon Sport. Rero muri iyi match hatsinzwemo ibitego 163. Ikipe ya APR ndabona muri ibitego 163 yaje kugenda itsindamo ibitego 137, naho Rayon Sport 126. urumva ko APR yacyari hejuru ya Rayon. Ibindi nakubwira muri izi match itakwibagirana mu mitima no mu matwi y'abafana ba APR, naho Rayon Sport aho itariki 31 z'ukwa 11 1996 Rayon Sport yaza kugenda inyagira APR ibitego 5-2, ikabisubira kuri 26 z'ukwa 10 9-7 Rayon Sport none ikubita APR ibitego 5-2. Rero match ziheruka nakubwira muri match 3 ziheruka buri kipe yatsinzemo match imwe, aho Rayon Sport iheruka gutsinda APR ku itariki 28 z'ukwa 8 12 z'ukwa 8 2023 yikubita ibitego 3-0 muri Super Cup cyangwa se igikombe cyo kiruta ibindi mu Rwanda, aho cyo gihuza ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye cy'amahoro. Rero APR iheruka gutsinda Rayon Sport itariki 9 z'ukwa 3 2024, aho yayitsindaga ibitego 2-0 muri shampiyona. Indi match rero iheruka ni match ejo bundi mwese murabizi murabyibuka ara kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro ivuguruye aho Rayon Sport yaza kugenda inganya na APR ubusa ku busa. Rero ikindi naba nsize ni ikihe, ndumva ari ibyo ngibyo statistique nari ngufitiye, ibindi uraza kugenda ubyumva mu bindi biganiro bya Bo Sport biraza kugenda bikurikiraho. Urumva ko rero iyi ni match ku cyumweru, ibiciro byamaze no kujya hagaragara, uraza kugenda ubibona hano hasi kuri ekara yanjye ngenda mbigushyiriraho gake gake, ariko icyo nakubwira asanzwe ni 3,000, ibindi uraza kugenda ubimenya. Rero mu Rwanda nibyo nankubwiye. Ikindi nakubwira mu Rwanda iyi shampiyona iyobowe n'ikipe ya Rayon Sport n'amanota 42, aho ikurikiwe na APR n'amanota 40. Wumva ko APR kuri iki cyumweru aramuka itsinze nukurara ku mwanya wa mbere, aho iraza kwirusha inota rimwe Rayon Sport rero no kurwana ikareba ko iyi match yayitsinda. Rero bimwe mu by'abantu bagiye batangaza, haba Muhire Kevin yatangaje, umuyobozi wa Rayon Sport Itatade nawe yatangaje bavuga ati gutsindwa iyi match ni kimwe mu bihombo tugize muri iyi sezo. Captain wa APR nawe niyo mugabo Claude nawe avuga ati gutsindwa iyi match biradushyira habi, ni igihombo kuri uyu mwaka. Rero reka dutegereze bava ngo umwe abayigiza nkana turi kuri iki cyumweru ku isaha 9 ara kuri Stade Amahoro, aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryanakonfirmye ko ibyavara abantu bavanga ishobora kuzakoreshwa. Ubona ko bagiye babikurako. Rero mu Rwanda nicyo nawe nkubwiye, ahubwo reka tuze twigira hara ku mugabane w'ibirayi, nkubwira ko naho hari izindi match zikomeye cyane mwo mu Bwongereza. Iyo bita Manchester United igomba kubikina na Arsenal iyi weekend ku cyumweru hariya Old Trafford kuri stade ya Manchester United saa 12:30. Rero kangaruke mu kanya nza nkubwira i Burayi hagezweho ibiki. I Burayi rero duhereye muri Premier League, niyo shampiyona abantu mwese yabatwaye imitima kuri iyi si, nyeka kare shampiyona ikurikirwa cyane. I Burayi rero muri Premier League tuzatangira no kuwa gatandatu isaha 8:30. Naho ni match ikomeye cyane bita Nottingham Forest izabikina na Man City, na amakipe ari guhanganira umwanya wa 4, Hostile ku mwanya wa 4, Nottingham ku mwanya wa 5. Turaba niba Guardiola arahita siga iyi Nottingham yisize insende ivuga ati Big Four ngomba kuyizamo. Saa 11 rero Liverpool nyuma yuko ikwinsinze mu Bufaransa, nyuma yuko Paris Saint-Germain yakinnye gakina ariko Liverpool byayundi bavuga ngo amahirwe aza rimwe, ibona baro rimwe ihita ishyira mu izamu, izitahana igitego kimwe ku busa bwa Paris Saint-Germain. Rero saa 11 izabiri gukina n'ikipe ya Southampton.
Southampton iri kurwana no kutamanuka n'ukura niba Liverpool n'ubundi irakomeza kugenda yongera no manota irusha Arsenal. Brentford igomba kubikina na Aston Villa. Chelsea na Leicester City ku cyumweru rero nakubwiraga ati Mikel Arteta azaba ari gukina n'uwo bita Robert Amorim mutoza wa Manchester United. Manchester United rero izaba yakira Arsenal ara kuri Old Trafford no kureba iyi manu yanganyaga na Sociedad muri Europa League igitego kimwe kuri kimwe. Niba hari ikintu izakora imbere yi Arsenal yazakugenda inyagira yo bita PSV Eindhoven ibitego 7 kuri kimwe. Ubona ko Arsenal nyuma yuko Liverpool iri kuyisiga mu manota ishobora kuba champion yayigenzamo gake bikarwana na Zirigi karako hari icyo yakora ko sinyeka ko amanota 18 yabasha kuyakuramo. Rero iyi champion yo na Liverpool n'amanota 68 ahikurikiwe na Liverpool na Arsenal n'amanota 53 akurikiraho Manchester City agakona gukurikiraho bita Nottingham Forest. Chelsea kazi kurikiyeho mu myanya yaho ngaho. Urumva ko rero Premier League n'uburyohe muri iyi weekend turatureba APR na Rayon ku rundi ruhande tuva kuri Stade Amahoro duhita twerekeza amaso yacu kuri Manchester United ndetse na Arsenal. Rero tuzamutse muri Espagne amakipe nakubwira yanyu yo bita FC Barcelona izaba yakiriyo bita Osasuna saa 4 z'ijoro ku munsi kuri wa gatandatu. Yo bita Valencia igomba kuba ikina na Real Madrid ku isaha isa moya n'igice kuri wa gatandatu. Urumva ko rero champion muri Espagne yobewe na Barcelona n'ibitego n'amanota 57 ikurikiwe na Atletico Madrid n'amanota 56. Real Madrid yisiga amanota 3 n'amanota 53. Rero ikindi nakubwira mu Budage bita Bayern Munich zaba yakiriyo bita VfL Bochum ni ekipe ishobora kwizamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka. Dortmund na Augsburg mu Butaliyani nakubwira iyo bita Inter de Milan na Monza. Ris na AC Milan. Urumva ko rero championnat nazo n'uburyohe. Mu Bufaransa Paris Saint-Germain nakubwira ko izabiri gukina na Rennes saa 12 umunsi w'ejo. Rero nibyo nari ngufitiye mu makuru y'imikino yaragezweho yarari trend. Nibyo rero nari ngufitiye wowe umukunzi wa Habo Sport Fish. Icyo nakubwira wowe kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kugenda umenya amakuru agezweho. Ngiye nari habona Imana Defense tuzahure kuri uyu wa mbere nza nkubwira resultat ese mu mikino y'iyi weekend azaba habayemo ibiki byagenze gute. Rero reka tuzasubire ku munsi ukurikiyeho. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.